Na galo shamanya kure murero wa Muthingi TV na makirene gutihokera hari memerekia wa ndomire shikitikanite riu na gitio kinene jitikiria gonyite ogeni kana gwamukira na gitio kinene methanito ya mohoro gikunjiro kia muthenya wa umuthi akini tariki 28 mweri wa gatano na gwo mwaka wa 2024 nie jitagwo Maina wa Mucwe mbere ndaya ya gikunjiro gikitwambe twamukire matemo ma mohoro maya. Maria tukuharireirie Muthingi miaraho atongoria kedi ni mathiete na mbere na gukirira thirikari yundu wa nyongerera ya magoti budget-ini ya mwaka ukite wa kigina. Farafara ya mau kange miguthie na mbere na guthuka na njira nene yundu wa mbura ya muiro ĩrĩa na mbere na guthandana guku bururi-ini. Nacio family itakunyihira 1,400 ya ciahutirio na njira nene ni muiro wa mai irikitie kwamukira uteithio wa irio kaunti-ini ya Isiolo. Na kuhetukira ukuria ng'enda-ini kana sekta-ini ya ukinyaniria mohoro maya ni maragukira na njira ya imwe kwa imwe kuria mwene wa YouTube ni @Muthingi TV, ugithi kuria mwene wa X no hote kurumanira na ithu @Muthingi TV, na ugithi kuria mwene wa Facebook ni @Muthingi TV. Tukiambiriria gikunjiro kia mohoro muthenya wa umuthi ni ati mundurume umwe na uria ni wa ukuru wa miaka 36 ni arikitie kuhurwo rithathi na gukua na uria urakire muruti wira wa wabici-ini ya US Embassy guku bururi-ini. Mundurume uyo arahurirwo rithathi no riria ngayukano irayumiririe gatagati ka andu eri aria maranyuga kirabu-ini gia Quicken kiria gikiri kaunti-ini ya Kiambu. Mundu gwitwo Wanjiku wa Kihumba agakuhungira ici makiria. Afidha wa forini umwe wa Ekwiro watatu aria makinyitio ngono magikuruhanio na njira cia muruti umwe wa wira wabici-ini cia ubarothi wa Amerika Kiambu. Muruti uyo wa wira wabici-ini ici niwe Lawrence Jomo erikanete gukua kumana na ndathukanio iria irahanikire kirabu-ini gia Quicken Club gukwarene kaunti-ini ya Kiambu. Quicken iko Kiambu town, na ile information tulipata ni kwamba alikuwa amesimama kando na mahali kulikuwa na mvurugano kidogo wa vijana, na hakuwa kwenye hiyo grupu ya huo mvurugano, lakini kwa bahati mbaya risasi ilifyatuliwa na ikampata mahali alikuwa amesimama mgongoni, ikatokea upande wa mbele na akafariki hapo hapo. Agikira mukode uhoro ucio kamanda wa borithi kaunti-ini iyo niwe Michael Mushiri niaugite mushiga muthemba wa pistol na uria urerikana kuhuthirwo tharikira-ini ino na iria iracungiriirio ni njukaniriro ya andu eri aria maranyuaga kirabu-ini kiu niuhithukitio na kwanirira ati atabania a giko giki ni megukinyio igoti-ini ona mitukita uria kwahoteka. Makiaria mari na ruo ruingi andu a family ya mutigaire ni monanetie kwaga kwiganira thengia wao kuona mbica macini-ini cia CCTV. Oho ni mongereire kuga ati ni matete njamba ya bata family-ini yao kuona Jomo arakoretwo ambiriria kwiyukiriria na gutiga mutumia wake ohete nda ya mwana wa keri. Kama familia tuko na huzuni kama mwananchi yoyote ambaye anaweza kuwa amepoteza mtoto, na uchungu mwingi kwa yule ambaye alifanya hiki kitendo. Ningemwambia kwamba Mungu yuko. Kama hiki kitendo ulikifanya kwa makusudi au kama hiki kitendo ulikifanya kwa bahati mbaya, Mungu yuko, anajua. Na ile uchungu ambao tuko nao utakuja kumpata na yeye. Lakini hayo sio maombi yetu. Haya mambo yote tunamwachia Mungu, na haya mengine ya huko duniani tunawaachia serikali ifuatilie, ijue vile ambavyo tutapata haki na vile ambavyo. Hadoini Muthingi TV, retwari yakwa ni Wanjiku wa Kihumba.
Na tukihugura county namba 18 no ni county ya Nyandarua ni ati muhuri umwe wa bisha muthenya wa ira ni arekie gwikio ngoro ni maabitha a borithi agikuirwo guthingiriria aruna ake gutharikira maabitha aya riria marathiete wira-ini hao gwitia marua ma uruti wa wira wa biacara ino ma mwaka uyu kuringana na andu aya riu neto ino nicungirire githagathago kinene gatagati ka ahuri a bisha na thirikari ya county ya Nyandarua ni ta uria mundu gwitwo Wangari wa Njuguna aragitariria. Ndogamano gatagati ka ahuri biacara na thirikari ya kaunti ya Nyandarua iguru rigie marehi ma license ma mwaka wa 2024 nethiete na mbere guthegea thutha wa muhuri biacara umwe gwikio ngono agikuirwo gucugira aruna ake gutharikira maabitha a thirikari ya kaunti ya Nyandarua tauni-ini ya Engineer Kiumia Githiru. Ngene oru muno ndo muthenya ucio wa 23 niona ti kuhura ndahurire kana ngeinsaiti andu ne mundu ucio munene wa kanjo witagwo Mungai ndagiteire. Mwangi wa Kimani araikirio ngono ira hwaini na gucungiriria mururungano wa ahuri a biacara aria marekinyirie ceceni-ini ya borithi ya Engineer o nginya riria muhuri biacara ucio ararekereirio na bodi ya ciringi 20,000. Muthenya wa muthi ndathie na charge yerirwo hakwa wira-ini ndathi ndandikirwo charge ya incitement na violence. Leo ni ndararigwo kana ni ne ko incite da incite kana ni andu nderaga tutikuoya horo wa imani. Ahuri biacara acio mehitite kwaga kuriha marihi mau meru ma license makiuga ni mongereirwo na njira nene. No, these licenses are high. Ni marihitio mundu ararutwo 4,000 agatwarwo 8,000. Tanie muhuri wa biacara ya nyama ndutetwo 5,500 gatwarwo ciringi 14,000. Rata wakwa wendagia mbao wetagwo Kanyotu arutetwo ciringi 15,000 agatwarwo 20,000. Tutigwetekira ta andu akinango andu a engineer tutuike ni tukuharacwo tutuike andu itu ni mako intimidate riria maretia right yao. Kiumia Githiru maabitha a ruhonge rwa magoti thirikari-ini ya Nyandarua ni mahamurithirio ni ahuri biacara hindi iria mathiungukaga tauni-ini ya Engineer makiranduraga marua ma mwaka uyu ma biacara. Handu-ini ha Muthingi TV ritwa riakwa ni Wangari wa Njuguna. Namo mathukuru na makiria kuma gicua kia ubunge kia Laikipia rugongo ni marikitie kwamukira uteithio wa irio arita njira imwe ya guteithiriria kana ya kuhura njeki mathomo kaunti-ini ino ya Laikipia. Mubango uyu ukinyanire rungu rwa kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya West itanya riao riri gutigirira ati ni makorwo magiteithiriria ciana kana aciari ciana iria ciumite micii-ini iria itehotete gutigirira ati ni makorwo magithie na mbere na mathomo mao. Right now we are in Nanyuki where we have our store facility for the food program that we are operating in Laikipia North and also Laikipia East, and we are giving out maize and beans to the day secondary schools. And one may ask why in the day secondary schools and the parents are supposed to pay for the feeding program. But we are giving them because they lost their means of livelihood after the drought. They've not been able to recover. They lost livestock, and to recover livestock may take between 3 to 5 years, and that is why we are giving them. We are also supporting primary schools with porridge program also in the same place. Shule za secondary schools za area hii ya Laikipia ambayo tunajua ni area ambayo iliathirika sana na kiangazi, na haja kabisa yetu ni kuona watoto wamekaa kwa shule na wamesoma. Kwa zaidi ya mwaka moja ile ambayo nimekuwa sasa nikishughulika na kazi hii ya kupatia watoto chakula, nimeona tumeweza kuretain watoto shule, tumeweza kuona watoto hata afya watoto imechange, na kwa wale ambao tumekuja kushirikiana nao especially the ACK Church na wadhamini wengine wetu wengi, tumewahi kushikana mikono ku make sure that watoto wetu wamesoma na wameweza kukaa kwa mashule bila kuchelewa hata siku moja. Wametusaidia kufeed watoto kwa shule, na hii msaada imesaidia sana kuhifadhi watoto kwa shule, imesaidia kuwapa afya jema
ni ya maana kusaidia hata watoto kuelewa masomo na kukaa bila kugojeka. Kwa hivyo hii program inatusaidia. And we have seen quite a number of successes because we've seen, improved retention in our primary schools. We've also seen improved enrollment. Hii school feeding program, hii lunch program imekuwa na matatizo mengi, especially area yetu kwa sababu imekuwa na ukame kwa muda mrefu. Uwezo wa wazazi kulipia gharama ya chakula imekuwa ni shida. Na amwe aikari arĩa magaikaraga gĩcigo-inĩ kana mwena-inĩ wa Rift Valley nĩ morĩtie ateti na makĩria kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya gũtĩa president wa hau gabere Uhuru Muigai wa Kenyatta ũndũ ũmwe na mũnini wa president Rigathi wa Gachagua. Matongoretio nĩ Peter Tene ũndũ ũmwe na Pastor Harrison Kariuki maugĩte atĩ marana kĩeha mũno kuona atĩ ateti amwe nĩ maragĩra president Uhuru kwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta na mũnini wa president Rigathi wa Gachagua gĩtĩo, rĩu makĩmaikiria rĩtana rĩa kũmahe gĩtĩo o ũndũ ũmwe na kũreka mũnini wa president Rigathi wa Gachagua korwo akĩrutĩra mũingĩ wĩra. Umeona? Tunasikia vibaya na nirudie. Tunasikia vibaya sana watu wa kutoka mkoa wa Kati na nataka nisisitize ni kana kwamba watu wa mkoa wa Kati hawawezi kujiendeleza kama watu kibinafsi, hivi kwamba hawakomai kisiasa, hivi kwamba tunaweza kumuona kama ule mwanasiasa kutoka Central Province anaweza kujipeleka yeye mwenyewe bila kutegemea vitu za kushikilia. Ni kama tulichagua na tulifanya uchaguzi na tukapata viongozi. Ninawasihi na wauliza wafanye kazi ile tuliwachagulia, waache kufanya mambo ya kutapatapa hivi, kwa sababu sasa wanaenda kuongea mambo ya mstaafu rais. Hawampei heshima, na tunajua ile kazi alitufanyia wakati alikuwa kwa kiti. Sisi ambao tunaongea hii lugha ya Wakikuyu, sisi ndio tumekuwa na shida ile kubwa kabisa, kwa sababu haturidhiki. Viongozi wenye tumeteua hawasimami kwa msimamo wa kuongoza. Wao wanatafuta mambo hapa na pale, ni kama wao wanaenda kujitafutia, hawatujali. Tunajua sasa wakati tulikuwa tumechaguana, tulipea president wetu William Ruto na Rigathi Gachagua. Wakati huu ndio wako kwa viti, wafanye kazi yao, miaka yao ifike. Ikiwa wataendelea waendelee, lakini mambo ya kufanya mambo ya kutapatapa, hiyo hata sisi tunaudhika mioyo. Na tauria mundu gwitwo Wanjiru wa Karoki aragitariria ni ati gikundi kimwe kia ateti na makiria kuma kaunti ya Nyandarua mathiete na mbere na ateti ũndũ ũmwe na atongoria arĩa marathiĩ na mbere na gũkĩrĩra mũnini wa president mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua harĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩakorwo agĩcokanĩrĩria bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Ateti aya makĩaria marĩ itũũra-inĩ rĩa Ol Kalou nĩ maugĩte atĩ nĩ magũtia nĩ mathiũrũrũka kaunti ciothe iria Mũgĩkũyũ akĩiguĩkaga itemi-inĩ rĩa na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩcokanĩrĩria mũikari wa Mount Kenya. Ateti arĩa marũgamĩte itũũra-inĩ itiganĩte mwaka-inĩ wa 2002 kaunti-inĩ ya Nyandarua makomithĩtie arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua kumana na itemi rĩake harĩ kwanjĩrĩria gũcokanĩrĩria mũingĩ wa kĩrĩma. Na nĩ kwenda kũmenyithia arĩa mareciria nĩ megũtũgayania na njĩra ya kwenda kwagithia kĩene mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua amenye aking'ethera na akigeria kũrũa na Rigathi wa Gachagua, tiga Rigathi wa Gachagua ararũa nake, ararũa na kĩrĩma gĩothe. Makĩria mwena wa Ol Kalou, ateti acio maugĩte kũhĩtũkĩra gĩkundi kĩũĩkaine ta Kĩrĩma Finest magũthungũka kaunti-inĩ itiganĩte makĩhunjagia thayũ na ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ handũ a rũma. Kĩrĩa kĩratũma Gachagua acogwo rĩ, nĩ tondũ maendeleo nĩ mekwenda gũcogwo ma kĩrĩma, nĩgetha agenda ya kĩrĩma ya one man one shillings ĩriganĩre. Rĩu tũkwenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ andũ a Kĩrĩma Finest that ithuothe andũ a Kĩrĩma tũrĩ behind mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua nĩgetha twarithie agenda ĩno itũ ya Kĩrĩma, na ningĩ one man one shillings ndĩkae kũriganĩra kana tũtuĩke atĩ tũgakorwo tũkĩmĩhĩtũkia thutha wa mĩaka ĩngĩ. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũhĩtũkia one man one shillings. Mongereria atĩ nĩ makũranĩte mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ta mũtongoria ũrĩa mũthure gĩturwa kĩa igũrũ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na ũguo makoria atongoria arĩa angĩ athure kũmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Ithuĩ twĩta upcoming leaders
tutikuonio ati twagiriire gu support mutongoria witu wakinya hau ithue tukahota atia gu support kana turonio ati mutongoria akinya kiwango kiu kine twagiriire kumuhura ne bicere ko turonio twita youth aria turarora atongoria aria mbeu njithi me utongoria-ini gwitikira ringi na ni tukwenda kwira aria marathondeka njama ino ni turamiona tutiria kiu ni turamenya niki kirathi na mbere Gachagua ndarehera giti-ini no rio geciria no herie Gachagua 2027 ariganirwo ni kura ya mauti. Ribotera Muthingi TV yakwa ni Wanjiru wa Karoki. Na gikundi kiu kia ateti na makiria kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua gikwikaine ta Mount Kenya Finest aria magiukireire gutigira ati ni makorwo magitetera munini wa president Rigathi wa Gachagua thutha wa ngayukano ukionekana kwiyumiria thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Twambe twikirie ndugakorwo githira mitambo amu ndi ndagucokereria na maya na mangĩ maingĩ. Save a Life ni gikundi gitari gia githirikari kiria gikoretwo gigicenjia maisha ma andu ngurani Kenya yothe. Nginyagia haha ni tucenjetie maisha ma andu makiria ma 100,000 through gutwara arwaru thibitari, gwakira aria matari na cikaro, kuhe andu irio, guteithia ciana iria ciureire mabarabara-ini na kuempower mbeu njithi. Nyitanira na ithue o muthenya nigetha tukorwo tukinyitanira hamwe guteithia na kugarurira maisha ma andu. Save a Life, transforming lives. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Ni twacokereria riu na giteo kinene njitikiria ngomukire o ringi methanito ya mohoro na tugithie na mbere riu ni ati aikari a gicigo bunge gia Kangema guku ni kaunti-ini ya Murang'a ni makiuritie thirikari nene ikorwo ikimarikiria waki wa barabara ciao mau iria itigitwo ithukangitio na njira nene kurumirira mbura nene ya muhiro iria igithiete na mbere na guthandana guku bururi-ini. Mubunge wa Kangema mundu gwitwo Peter Kihugi ni ekirite ndetano mukonde akiuga ati barabara ici ithukangite undu ucungiriirie aikari magitigwo magithinika migendera-ini yao. I've been complaining, I've gone to all offices, I've told everybody about the issue of this road, Kanyanyaine Tudho at the Mau and Kanyanyaine Kerure Ichiche. Ichiche, as it is, you can't access Ichiche. We have only one road, and that road the other day there was a landslide. It was blocked completely, and you cannot access from Munuga. Now Kanyanyaine Tudho is already now permanently closed. You can't access Tudho. There are tea factories around here. There are people who are doing business of milk. They have nowhere to take. Furthermore, I am one of the personal victims because it's around 300 meters from here. What to tell the government?
I wish to be, she's my president, my deputy president, and also the chairman budget. The issue of Mau Mau, we have been patient enough. We can't be, because for the more we can't do nothing. But as residents of Kangema, and mostly the areas that has allowed Mau Mau section, it has now to come to a point we can't be able to do anything. If Kenya cannot be able to manage this crisis, take it to another section. Hii barabara ilishibuliwa kutoka mwaka wa 2017. Tangu ule wakati tumekuwa na shida tunapitia kama wakulima wa majani chai, kwa maana magari zetu haziwezagi kufika mahali sinafaa kuchukua majani chai kama inavyotakikana. Tunaomba serikali kuu wafanye juhudi iwezekanavyo ndio wape wale walikuwa wamepewa kandarasi ya kutengeneza hizi barabara pesa ndio waweze kuzimaliza. For now we have big problem with the budget because during this financial year we only receive maybe around 80 million. That's not enough for our construction work. Kwa saa hii barabara kutoka Tudho kwenda Kanyaine si mzuri. Naweza waepuke hii barabara kabisa. Kwa saa hii watafute barabara nyingine tutapitia. Na thutha wa mbura nene guthandana guku bururi-ini na gucungiriria hathara nene igitiga andu amwe matari na wikaro angi migunda yao kana mimera yao ethereretio ni mai riu andu matakunyihira 1,400 makiria kuma kaunti-ini ya Isiolo marikitie kwamukira uteithio wa irio ndumwe na indo ingi cia mahuthiro na makiria kuma hari gikundi kimwe gitari gia githirikari kiria kinyitete itemi ria gutigirira ati ni giakorwo gikimateithiriria na makiria aria mahutirio na njira nene ni mutino uyu wa mbura ya muiyuro. Leo tuko hapa Meru Sub-County, sio Meru Sub-County, katika Isiolo County. Tuko hapo kusaidia wale ambao wamekuwa affected na flood ya juzi ya Benedi. Saa hii tuko kugawa chakula katika nchi yote. Juzi tulikuwa Marsabit. Kabla hiyo tulikuwa Lamu, tulikuwa Hola kugawa chakula, tulikuwa Wajir. Leo tuko hapa Meru. Bado tunaendelea inshallah, tunaenda Kilifi, tunaenda Mandera, tunaenda Garissa. We are targeting about 10,000 families. As many parts of Kenya, there are many families that has been affected by floods. So we wrote a proposal, we requested our brothers in direct aid, and they, alhamdulillah, today they brought us some food items which are also here that have we supported all our families in this town. So the number of families benefited from this project is 1,500 in Marti. So we thank Direct Aid Kenya who are based in Nairobi. Sisi kama watu wa Merti Holy Quran Center, organization ya Kiislamu ambayo tuko hapa, tumejaribu kuzungumza na watu ndugu zetu Direct Aid ambayo huwa wanasaidia sehemu yetu mara nyingi, ili watusaidie watu wa Marti ambayo wameathirika na maji. Familia nyingi sana wamekuwa wameathirika, nyumba hata imeharibika, na tunashukuru wao. Mimi ni mwathirika wa maji, tulijaliwa na maji kidogo, tuko na shida kidogo. Sasa tumeshukuru, alhamdulillah, tumepata chakula, tumepata maharagwe, mafuta, unga na sukari, tumepata kila kitu. Tumewashukuru wenye wametupatia na tunawashukuru tena, na tuko na mosque ya Khalifa hapa imevunjika, tunataka usaidizi, tusaidiwe tujengewe hiyo mosque. No aikari na makiria kuma kaunti ya Kisii ni matetetie itanya ria thirikari kwendekithia kuongererwo kwa magoti ndereti-ini ya watho wa kigina ya mwaka wa 2024 na 2025. Aikari aya na aria magutabanagia mirurungano tauni-ini ya Githii mathiete na mbere na kuga ati thirikari ya Kenya Kwanza ndiri na wendi mwega hari muingi, riu makihoya ati mendekithia ma budget ya mwaka wa 2024 na 2025 matigakorwo magikinyanirio angikorwo thirikari ni kuigua kiriro kiao. Serikali ilituahidi itaenda kutetea masilahi ya mtu wa chini, lakini haya yote sijaona. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, you told us that you are going to implement, but I have not seen implementation at all. The cost of living is very high. Nauli ya gari imekuwa juu kabisa, nyumba hivyo, chakula hivyo. Mkenya ni kama manakotesa Kenya.
Wakenya wote tutaungana hapa ili tukasifu hili jambo na tuseme haiwezekani. Kwa hivyo tunamuuliza rais achukulie jambo hili kama la muhimu, na kila mara atukasifu serikali, lakini sasa imebidi. Ikiendelea hivi mambo ya uhalifu itakuwa mingi na umaskini itakuwa mingi. Wetu tunawaunga hata nyinyi mkuje siku hiyo na MCAs, tuungane pamoja ndio serikali ione ya kwamba maisha yetu imekuwa hatarini. As the government took power, as parastatals we had a lot of expectation that life is going to be a bit easier than it was there before. But it's quite unfortunate that we, in the sector of parastatals, there is a lot of things that the government has imposed in terms of taxes. Now life has become so expensive than it was there before. What am I doing? That we are requesting a government to give us humble time to avoid a lot of taxes. We had seen our president had left the country some few days ago, and they came back to our country. So there is a lot of things that he has been given. So the resources that have been given from the other side of the world, that's the USA. Aweke hizo pesa, atusaidie sisi kama parastatals, avoid a lot of taxes, tunampenda na sisi pia atupende. Haya nakuo nja-inĩ cia mathako maya nĩmo tũgĩkũharĩrĩirie na nĩ atĩ mũtwarithia wa maithikiri wa gĩbũrũri Kenneth Karaya nĩ aiyũkĩtie ũhotani wa ũtwarithia wa maithikiri harĩ mbĩtĩka ya Arabuko Sokoke MTB ya ikereka rĩa gatandatũ thutha wa kũhota mũng'ethanĩri wake Fantas. Kukaa tukifanya mazoezi na kukuja tena na tena. Hivyo tungeaka pia hizi kampuni zingine zenye ziko huku kwetu local companies, angalau kila county wakiweza weka race, at least vijana watajikakamua, at least wapate kitu ya mfuko na tupunguze mambo ya idling. Na pia kukiwa na michezo kama hizi, hata venye wanakataza mgokaa huku inaweza kuwa hawahitaji kuikataza, waeke tu race, vijana wakuwe busy kuendesha baisikeli, mpira. Kwa hivyo wakipigana pia vita zingine pia kwingine watusaidi, tunaweza shukuru kabisa. Tumepambana. Mwaka jana nilikuwa kwanza, leo nilikuwa nimekuja kudefend hiyo title. Lakini haijawezekana. Nimekuja namba 2. So basically I'm doing this right for fundraising, as a scheme which like provide bursary for the students around the Arabuko Sokoke. So I'm doing this today for to raise funds, to make them get their school fees. Gorogi gũcũnga mũhera etagwo Fantas Gĩcerũ mũgarũ na ũrĩa ndakorwo ndakwĩra. Hau nĩho ngũtirĩra gĩkũnjĩro gitũ kĩa mohoro mĩaraho ya ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Maina wa Mũcwe na ngũririkania atĩ wendani ũgĩrĩte ũtonga. Mĩaraho mĩega.